Професоре, гледате, се случват Олимпийските игри во Пекинг, па се пролонгира руската инвазија или интервенција на Украина, па одеднаш во Шангај и во Пекинг се јавува коронавирусот. Можеме ние нели да ги споиме тие работи, можеме и да не ги споиме тие работи, но очигледно дека тие три работи се поврзани, дека во Кина се отвора нов бран на пандемија, токму во главните градови, главниот политички, главниот бизнес центар на Кина, со тоа што на Кина нели се праќа порака да биде воздржана од тоа што се случува во Украина. Да спомнавте Индија, да, но и Кина и Индија реално гласа или беа воздржани против гласањето за Русија, значи дека притисокот таму исто така стравичен. Индија се појавува сега на последните анкети или анализи на Економист дека е држава која во текот нова година ќе има највисока стапка на економски раст. Што значи дека Кина, со целиот тој хаос што го промовира околу себе, има стабилна влада која веќе неколку години е на власт, дека поради стабилен премиер и поради монетарната секаква друга политика ќе ја претрка Кина, дека ќе има многу повисока стапка, 1,3 милиарди жители, барем официјално во Индија. Значи дека битката ќе биде околу прераспоредување на мокта. Вие не верувате во Америка, гледам и не верувате во Европа, а имам впечат дека американците точно проценија која ќе биде војната и кои ќе бидат потезите на Путин и така натаму, но никој не може да негира дека ние сме во некоја срцевина на нешто крупно што се случува во светот сега. Па види, задnjih 15 godina je proteklo u pokušajima Zapada, ja bih rekao Sjedinjenih Američkih Država, da nekako zarate Pakistan i Indija ili Pakistan i Kina. Znači, ovde ljudi su slabo pratili kad je bio onaj masakr u Bombaju, mislim, Mumbaju kako oni to zovu, u onom hotelu, pakistanski tadašnji predsjednik Musharraf kaže mi znamo kome bi odgovarao rat između Indije i Kine, a to isto kaže indijski premijer i dogovore se. Tenzije između Indije i Kine su mnogo, mnogo manje nego što su nekad bile, ali tako, mislim, oni su praktično u ratu neprekidno, kao što Indija sa Pakistanom ko Kašmir, ali tako, u neprekidnom sukobu, ali su sve te tenzije spuštene, nekako sve te zemlje su, čini mi se, shvatile da u stvari su ipak prirodni saveznici, znaš, koliko god je. Ne znam koliko ovde kod nas poznato Modi, recimo meni, koji je interesantan lik. Indijski premijer. Jeste, indijski premijer. On ima neki intervju njegov iz 2011. godine koji je vrlo zanimljiv. On predlaže ujedinjenje ponovno Pakistana, Indije i Bangladeša, koje je podeljeno, tako, 47. godine. Englezi su to napravili. Pa dobro, to su Englezi napravili. Muslimanska država, Hindu, muslimanska, mislim. Istočan i zapadan Pakistan ili podosna stana Bangladeš. Pa to drže pod kontrolom Indiju, u stvari. Znaš, ovde imamo ove, ali generalno, ta ideja, vidim da sad prilično se pojavila u opticaju. To je bilo 2 milijarde luge veke, znate. To je ogromna potencijal, pazi. Prvo, to je strahovito pametan svet. Mislim, Indijci imaju, i Pakistanci su, 70% nuklearnih fizičara u Sjedinim Američkim Državama su Indijci i Pakistanci. To je podatak koji me baš fascinirao. Najboljem broj na milijarderi u svetot. Jeste, oni su izuzetno, imaju taj mozak, taj filozofski mozak, matematički mozak, kako kažu. Na kraju imaju najvećeg matematičara svih vremena, onog Ramanuđana koji je, tako sa 20 godina, mislim, mi dan danas ne razumemo šta je. Obrazovanje to go nadgradija od onaj anglijski stil, školo, so šah, djecata učati, tako. Znači, vek jedan sasvima drug, modern način. Jeste, intelektualna sredina, mislim, treba shvatiti da Indija je ogromna zemlja, kao i Kina, i svašta tu ima. Mislim, ovi što umiru od gladi, ali imaš i one vrhunske intelektualce i milijardere i šta god hoćeš, ali meni je ta priča baš interesantna zato što onaj BRIC, je li tako, koji je bio BRICS, pa sad to malo Južna Afrika. Lavira, tako. Ali ta osnova, znači Rusija, Kina, Indija, ona se nije raspala. Mislim, ona i dalje je vrlo funkcionalna. Mislite da to će biti funkcionalno? Znate, gledajte, Indija i Kina se ranljivi na ovo imidž koji se pravi na Rusija okolo vojната v Ukrajina. Pa ovije nastani vo Azov, ovije nastani vo Mariupol, pa ovije Buča, gradčето, нели, во близината на Киев. То Индија и Кина ги прави доста ранливи, бидејќи имат производи за широка потрошувачка. Веројатно и самите производители во Кина и во Индија имаат проблем како имиджот да го задржат, ако дадат безрезервна подршка на Русија за интервенцијата или за агресијата или за војната во Украина. Тоа е една работа. Кина има
problem su ove nedvižnosti, koji često su nekada 30% во бруто домашниот производ направени на Кина, кои имат направено драматични загуби во изминатиот период од тидо, нели, со изградба, бидејќи секој економски циклус почнува со станови, со изградба и така натаму, влегува во големи сериозни проблеми. Ама колку неколку илјади милиарди долари се тие проблеми, гледаме во Интер фудбалскиот клуб, гледаме во другите фудбалски клуби, истегнаа кинезите своите даночни политики, не дозволува да се инвестира, да се прави тамо. Така што Индија и Кина ми се чини дека внимателно ќе играат во наредниот период. Може би симпатиите ќе им бидат на страна на Русија, меѓутоа интересот ќе им биде на страна на Британија и на страна на Америка. Ќе видиме како ќе се развива. Ја мислим да е ово у Шангају баш то. Шангај е традиционално прозападни град. Мислим, прозападни град, мислим некако... Така се направи ние. Jeste ideja pravljenja i liči na New York, ili tako? Apsolutno. Mislim, a u Kini je Си е имao проблема да учврсти власт. Nije baš Па нели ги обвинува дека тие се чедо на длабоката држава на Америка, нели? Сите овие непријатели во наводници на Кина обвинува Кина дека главните пари ги направила преку ефтини капитали, преку ефтини инвестиции. Ali sad trenutno ko je njih napada najviše? Soros, pa evo i ovaj Svetski ekonomski forum. Si je prošle godine kad je nastupio na ovom Svetskom ekonomskom forumu, njegovo je bilo vrlo disonantno izlaganje. On uopšte nije podržao u stvari tu politiku. Ja sam skoro pričao sa jednim našim ozbiljnim ekonomistom, bilo mi interesantno kako su Kinezi, oni imaju taj problem stvarno sa nekretninama, taj bankrotirao, taj Evergrande, njihov najveća kompanija, i ova druga, vidim isto, koja je ogromno u velikim problemima, jer su i oni u stvari, novac je bio jeftin u svetu. Znači, ovo štampanje novca je... Им се загреа балонот. Така, нели, економистите викат, дојде до прегревање на балонот, значи расте. Štampaš trilijone, pogledaj Amerika, trilijone. Mislim, i to je na kraju bilo, ali je... Meni se čini da ovo u Šangaju je, čini mi se, ono što bi rekli, obračun između dve frakcije. Па така е вели и за короната, професоре, дека првичните анализи кои ги прави, а сериозни говорам, сериозни аналитичари, го сетот дека тој е всушност натрешен конфликт на старата и на новата Кина. И затоа е председателот толку исплашен и воздржан околу целата таа нели политика што ја водат во. A drugo, sa druge strane, znaš, i malo lekcija Americi, znaš, jer nema proizvodnje, vidiš, nema izvoza u Ameriku, recimo ova fabrika Elona Muska, najveća fabrika električnih automobila, već 6 nedelja ne radi. I malo kad hoće da otvore, opet kao neki slučaj, opet se zatvori i tako dalje. Liči kao da, jer Kina ima tu strpljivost, onu 1000-godišnju strpljivost, znaš, oni su nacija koja, mislim, mnogo stara nacija i nemaju te ishitrene poteze. Imperijalna. Pa imperijalna. Meni je bilo, recimo, interesantno, i ne znam zašto ljudi to nisu primetili, bilo je interesantno kad su Kinezi prvi put stavili veto u Savetu bezbednosti. Mislim, recimo, na onu rezoluciju baš o Kosovu. Ne znam da se sećaju ljudi. Kina je bila i uzdržana. Ta uzdržanost je omogućavala da se nešto ne usvoji. Ali sad su počeli da glasaju protiv zajedno sa Rusijom. Тие всушност делува со неправење, а не со правење. Се почнаа да делуваат со правење. Međutim, sad više nema. Evo, kad je bilo, recimo, u Bosni, ovaj Schmidt, ovaj visoki takozvani predsjednik, Rusija i Kina ga ne priznaju. Tako je. Uopšte ga ne priznaju. Znači, to je sad jedna interesna, naravno, oni su u interesima interesa, mislim, imaju zajedničke neprijatelje, imaju te svoje neke interese zajedničke, ali je suština cele priče, ja dosta sad u poslednje vreme to pratim i vidim da svi očekuju u stvari praktično taj pad dolara kao rezervne valute. To je ovo što će se sad dogoditi. A доларот, гледате, исто како и рублјата расти. Никош доларот последните 5 години немал така високо ниво. Сега некаде 58 денари. Dolaru sad odgovara to što će evro da propadne. Mislim, zato što u stvari, ja sam dosadan više s tim, ali to sam slušao pre 7 godina, sam slušao onog Štiglica, onog Nobelovca. A on je to ponovio u Beogradu kad je bio pre par godina. On je rekao da će jednog trenutka Amerika morati da uništi evro, zato što će, kaže, sa propašću evra sav taj novac će se preliti u dolare. Nema ušta drugo da se prelije, jel tako? Mislim, nema dovoljno zlata, nema dovoljno sve. Prvo proba со Брекзитот и веројатно са ќе биде следната фаза. Jest. Tako da se svi pripremaju. Po meni najvažnija vest je da je Izraelska centralna banka prestala samo u dolarima da trguje, da je uključila i rublju, i zlato, i juan, i tako dalje, u onu korpu neku valuta, takozvano. I to je ta neka sledeća, to je na kraju rekao ovaj glavni ruski ekonomista Glazjev, on je dao na intervju, kome je rekao dolazi novo vreme, ta korpa, commodities. I to svi ekonomisti pričaju, znači sirovine, nije više novac, mislim nije to dolar, nije čak ni nafta više, nego će biti u stvari ta korpa
tih prirodnih bogatstava u stvari, u suštini. Evo vidi se sad koliko je skočio nikl, koliko je skočio litijum, koliko je skočio sve ti ovoga. Profesore, ние занемаруваме фактот дека претходница на војната во Украина всушност беше обидот за државен удар во Казахстан. Tako je. Кај што се најголемите неоѓалишта или едно од најголемите неоѓалишта на литиум, кој е нели елементот Tako je. I hraniči se s Rusijom i 30% stanovništva su Rusi. Кај што и Кина има тамо сериозни интереси. Нели ако ние говориме веќе за зелена енергија, всушност се враќаме на некои почетни позиции. Ако нуклеарните електрани после Чернобил, после ова што случуваше во Јапонија беа на црна листа ставени, се повторно се враќаме во време кога зелената енергија сметаме за нуклеарна енергија. И дека Кина наместо да зависи енергетски, не знам од Русија или кој, та инвестираше во Казахстан. И ова што случуваше во Казахстан, дури кинезите помалку го сметаа како американско-руски удар на нивните интереси во Казахстан. Ali vidi šta je problem, zašto Zapad neće više nuklearke? Zato što uranijum dobija iz Rusije. Da. Znači, recimo, na primjer, meni je interesantno, Amerika je zavela stroge sankcije Rusiji, ali ne za uranijum. Zato što praktično sve nuklearne elektrane u Americi rade na ruski uranijum. Гледате, првите напади беа Чернобил и беше Запорожје. Значи, во интервенцијата, после Мариупол, после Херсон, после Буча и така натаму, но првите напади Ta priča o Černobilu meni je bila baš interesantna. To je bila glavna vest, jel tako? Rusi ušli u Černobil. Sad, mi smo svi zamišljali, tamo nema ništa, jel tako? И копаат некои ровови, нели тоа беа приказните кои одеа на BBC. Jeste, ali si video da ona fabrika izgleda odlično. Znači, ima onaj stari deo je... Има саркофагот што е таму ставен, да. Ali ovo sve ostalo radi. Mislim, to je funkcionalna elektrana. Mislim, i bila je ova vest prekjuče da su Rusi našli 4 interkontinentalne rakete sa prljavim nuklearnim bojevim glavama. Tamo, po Černobilu. Da. Znaš, to je bilo prekjuče, mislim da su pronašli su rakete u nekom od tih zavoda koje su zauzeli, gde su bili vojni, i kaže, bile su spremne za lansiranje i da su oni mogli u stvari da izazovu na taj način provokaciju da se lansira od nekud. Neka čudna je, velika priča se tu odigrava, meni je najinteresantnije da postoji neki nivo saradnje, kao i uvek vojnici na frontu ginu, gradovi se razaraju, a biznis teče uobičajeno. Evo, ruski gaz teče kroz Ukrajinu, potpuno neometano za zapad Evropu. Како што беше Втора светска војна. Како што американците носеа желјазо челик. Руси плаќају Украинцима за транзит, ел тако, мислим. Носат бродовите до Шведска, Шведска бродовите, нели, менуваат знаме и од Шведска носат у Германија, нели, тоа е Втората светска војна. Па, земја која ќе поново највише да профитира Швајцарска. Jer u stvari Švajcarska sve finansijske transakcije ruske sad idu preko Švajcarske. I to se zna. Stotine su otvorenih predstavništava i banaka u Švajcarskoj kojima Rusi trguju sa ostatkom sveta. Ali to nije kršenje sankcija. Jer Švajcarska nije deo Evropske unije, ona je neutralna, pa... Ето, професоре, тамо речеме во Чернобил има река, нели, околу секоја нуклеарка мора да има река да се ладат реакторите и така натаму. Тамо има такви црни риби, вака како монитор чуе. Јас прв во живот имам видено така црни риби, а она земја што е во Украина, која вела дека е богата земја, видите ние ќе се случиме со криза на глад. Пченица, пченка, сончоглед и така натаму. Тамо на 30 или на 40 сантиметри, тоа се обидам на гледачите, го обяснам, се јаба вода ке земјата во Украина. Затоа русите има проблем со тенкоите тие 160 километри, бидејќи кога ќе дојде до одмрзнување на таа земја, вие пропаѓате во вода, тоа е толку богата, мислам дека кондури да ставиме во таа земја, чевли да ставиме во таа земја, дека ќе пораснат, ќе никни. И мислам дека светот ќе се соочи со сериозна криза на храна, криза на мирници, обезбедување и така натаму, може би тоа е следната фаза, имаме војна, имаме пандемија, имаме епидемија, на крај ќе дојде и глад. Тоа му дојде ко брат и сестра, што се вика, во целата ситуација. Pa, ja sam opsednut tim eugeničarima u zapadnoj Evropi, znaš. Taj eugenički pokret koji je počeo u Engleskoj sa Malthusom, ili tako, mislim. Malthus je napisao onu knjigu o održivom rastu ljudi i od njega potiče ta zlatna milijarda. I struktura zlatne milijarde je čak interesantnija od zlatne milijarde. 500 miliona belaca, 500 miliona ostalih. Ви рековте во некој интервју дека таткото на Бил Гейтс припаѓал на таа струја. Je bio predsjednik eugeničkog druženja Sjedinjenih Američkih Država. Mislim, to mu zvanična titula bila. Реален факт, тоа е. Oni su posle to preimenovali, ta eugenička društva, oni su promenili imena. Ali to je to, mislim, suštinski, Bill Gates je eugeničar, mislim, i on to čovjek i ne krije, mislim, oni se, i na kraju čak ova ideja transhumanizma je poboljšavanje čoveka.
kao poboljšavanje čoveka, ali tako. A suštinska ideja jeste da postoje bezvredni ljudi. Kako oni to zovu, one bezvredne izjelice. Ljudi koji samo u stvari jedu i ne doprinose ništa čovečanstvu. U stvari, cela ta ideja transkomunizma kao inteligentniji, sposobniji ljudi i tako dalje, se nekako odnosi na zapad. Mi smo elita, mi treba da vladamo, a vi ostali inače ste, mislim, samo da proizvodite nešto, ali onda nam ne trebaju ovi što samo jedu, ali tako. Jer imaš ti, meni je Churchill interesantan, koji je takođe iz te kategorije. Praktično cela elita engleska, od Darwina, Huxleya, Orwella, mislim, i tako dalje, ovog H.G. Wellsa, oni su svi eugeničari bili, svi do jednoga. Malo ljudi zna da su Hitler je svoje ideje dobio od engleskih eugeničara. Mislim, i tu teoriju je stvari praktično definisao, mislim, na osnovu engleske eugenike. I tu je u stvari ta ideja o superiornosti bele rase. Mi smo najpametniji i tako dalje. Ja se uvek vraćam na Darwina zato što je podnaslov njegove knjige, ona o vrstama, dole piše o sposobnosti preživljavanja rasa u podnaslovu. Ne vrsta, nego rasa. Mislim, i u stvari, šta kaže Darwin, tako, da najsposobniji preživljavaju. Pa ko su najsposobniji? Mislim, pa najpametniji. Ko je najpametniji? Pa mi. Čovjeko, da. To je u stvari i to je meni interesantno da oni u stvari kao to Arijevci, originalni Arijevci su Iranci, Persijanci, tako, mislim, Persijanci su Arijevci, oni su sebe nazivali Arijevcima, bilo veliko carstvo, nama na ovim prostorima je to trebalo bi da bude interesantno jer mi imamo dosta gena iranskih ovde. Meni je bilo zanimljivo, ja sam u Skoplju pre 10 godina upoznao Indusa, istoričara, sasvim slučajno, u kafani smo se upoznali, koji je istoričar koji meni pričao, to sam proverio sa ovim Irancima koje znam, oni uče da 10 do 20% stanovništva Balkana, posebno apostrofiraju Srbije i Hrvate, čak Hrvate malo više od Srba, potiču stvari od Iranaca koji su se tu doselili, praktično. Ili Tuđman je razvijaša ta teorija za Kroata, dakle ima tiransko poteklo i tako natamo, znači ta teorija u Hrvatska posljednjite 20-25 godini dramatično počna da se... Ali onda ispadne da smo mi Arijevci, a ne Zapadna Evropa. Onda su Balkanci Arijevci. Pa imamo puno sad arheoloških dokaza da je ovde bila kultura starija od Mesopotamije. Ali tako? Ovo što mi Vinča, ne znam, ovaj pločni grad i tako dalje, sve što je otkriveno. Ne može se reći, mislim, ja sam, što kaže Srbin, ali ne može da kaže su bili Srbi, mislim, pre 8000 godina, sigurno se nisu zvali Srbi, ali su bili Sloveni. Genetika zna da smo bili Sloveni, naši preci jesu bili. Znate, ako na Amerika je dozvoljeno, site što živjeli na teritorija na Amerika, ta da gi baštini nivните iskustva i dobrite i lošite strani, ne znam zašto na Srbите, na Makedoncите ili na lugето koji živeат ovde не им е дозволено на територијата на кој сега се наоѓаме да можеме да сметаме дека се што потекна од антиката има некоја генетика до денешна. Тоа не значи дека е само нашо. To ne znači, no to ne znači дека ние не смееме тоа да го... Ali je genetika, evo recimo imate naša profesorka koja je stalno zaboravljena ime iz Winnipega u Kanadi, oni su, kad su kopali ovaj autoput koji su prema Bugarskoj, oni su pronašli jedno parče petne kosti i to je slovenski. Znači, to su Sloveni. Znači, mi smo starosedeoci Balkana, kakvi dolazak, mislim, ove priče kao mi došli i tako dalje. A recimo Nemci koji, kad pišu, oni pišu dunavska kultura. Neće da kažu balkanska kultura. Dunavska kultura. Dunavska kultura, njihovi arheolozi pričaju o dunavskoj kulturi. Na taj način se nekako, kao nije ni važno ko je tu žive u stvari. Pa dobro, Slovencite ne vikat Vijena ili Beč, to je vikat Dunaj. Dunaj. Da, ima. Ono što je sasvim sigurno, znači postoji ta ozbiljna teorija, ja sam čitao tog nemačkog istoričara da je u stvari tu negde na Balkanu, recimo, na tom nekom delu, jeste oko Dunava najvećim delom, ali evo sad ovo otkriće ovog grada Pločnika koji je ispod Kruševca, koji je još stariji od Vinče, je li tako, i veći bio izgled od Vinče, a čudno je da to niko ne sponzoriše ta istraživanja, mislim, kao da nikom ne odgovara u stvari to, kažu da je to bilo pre Mesopotamije i čak postoji ta neka teorija da se odatle proširilo na Mesopotamiju, znači da je tu neka pracivilizacija Evrope. Ti kad gledaš, mislim, istoriju Evrope, ti narodi koji sad vladaju sebe nazivaju Arijevci, mi ne znamo šta je s njima bilo pre 5. 6. veka. Nema istorije njihove. Mislim, ja znamo koji je engleski kralj bio u 5. veku. Ne, niko ne zna. A znamo za naše. Tako je. Znamo. Jer imamo manastir iz 3. 4. veka. Tako je. Mislim, ja sam bio u Bugarskoj pre 10 godina, sam bio u Bugarsku, baš sam bio sa ovim kolegama iz Makedonije, bio je Zvonko što je bio direktor infektivne klinike i bili smo u Bugarskoj na tim starohrišćanskim manastirima, 3. vek recimo, na primjer.
Znači, u 3. veku mi smo imali hrišćanstvo. Pred Bugarите da doјат. Da, oni su u 5. negde otprilike došli. 5. 6. vek, da. Oni Znači, su u pred da doјат Bugarite. Da. I mi smo imali hrišćanstvo, religiju, pazi, smo imali. A oni nisu imali nacionalne, pa ti nemaš istoriju Evrope. Ko zna ko je vladao Francuskom u 3. veku, mislim, 4. veku? Bili Kelti. Ta priča neka, ono kad su ratovali sa Rimljanima, pa što su Rimljani zapisali njihovu istoriju, toliko znamo. Inače, nema nikakve pisane istorije. Nemačka nema nikakvu pisanu istoriju, Englezi uopšte nemaju istoriju nikakvu. Sad se ispostavlja da su oni Arijevci, a mi smo neki tu koji su došli negde od nekud, Bog te pita, naselili se. Grčki istoričari su o Slovenima pisali kako su riđi, ružni, divlji i kuve jedni druge, mislim, jedu jedni druge, ljudožderi, mislim, je li tako? To je ta fabrikovana istorija koju mi učimo, ja sam opsednut time, i to ima možda lako se nađe. U Maloj Aziji se nalaze stotine, onih hiljade se nalaze onih stubova pisani ćirilicom. Ne grčkim alfabetom, ćirilicom, zato što ima i ć, i č, i ž. Mislim, Grci nemaju ta slova, jel tako dalje. I mi učimo kako je tamo bila, svi su se smijali kad on je rekao da je Troja bila u stvari ovde, jel tako, mislim. Ali suštinski mi imamo puno dokaza da smo mi ovde starosedeoci i da je ta cela istorija potpuno falsifikovana. Potpuno falsifikovana i mi smo nekako, ima jedan deo našeg naroda i u Srbiji, vidimo ovamo, ove zapadnije, što kaže braća, oni baš vole tu teoriju da su oni u stvari u suštini inferiorni odnosno na Germane i Engleze. Mislim da smo mi inferiorni u svakom pogledu, jer ovde stalno pominju to kao mi smo nesposobni da vladamo, treba nam dovesti nekog Nemca da nam bude predsjednik, jel tako? To je nekad priča, kako može ti bude, što bi mi Nemac bio predsjednik, mislim. Dobro, profesore, руската историја, или горе-доле ќе финализираме разговор, руската историја секоја стремеше кон Европа. Петар Велики и така натаму. И сега во Русија има одредена дилема, нели, конфликт на мислење, кој е позначена личност во историјата, тој што ја зазема Украина, бидејќи нели тезата беше без Украина Русија не може да биде голема светска сила, бидејќи Украина е возможно на Русија да има приклучок кон Европа, или е царот Александар II или Алексеј или така натаму кој да го освојат Сибир, кој е многу позначен за руската историја. Сега ова војна што сега се случува, која не верувате во Европа, нели? Дали тоа значи дека Русија ќе се сврти кон Азија? Меѓутоа, ако се сврти кон Азија, тоа ќе биде само помал брат на Кина, знаете, бидејќи да. Кина е во налет. Цивилизацијски Русија и Кина, тоа нели Медлин Олбрайт во својата последна колумна во Нью Йорк Таймс пред незината смрт, а еден или два дена пред војната во Украина, го објаснуваше незината прва средба со Путин, бидејќи Путин го станал председател, таа е првата нели на функционер висок од американската администрација кој има средба со него, кај што Путин категорично кажува дека тие припаѓаат на западната цивилизација, дека ги сака кинезите, дека јаде кинеска храна, дека прави, меѓутоа дека имат многу малку работи кои ги поврзуваат. Дали со војна во Украина Русија се турка да не биде европска држава, туку да биде азиска? Не, Руси su u takvom specifičnom položaju da su nekako na pola puta prema Evropi i pola puta prema Aziji. Mislim, jednostavno je takva država. A 2/3 im živeат во овој дел што е од Урал кон Европа, значи во европскиот дел. Mislim, jednostavno takva je, mislim, najveći deo stanovništva je s ove strane. Rusi imaju nekoliko ključnih likova, po meni knez Vladimir je ključan lik zato što je uveo pravoslavlje. Mislim, oni se sad identifikuju, vidiš, nacionalno kao pravoslavci. Тука е конфликтот. Дали е киевски, дали е украински или е руски. Значи, тука е конфликтот. Он е бил руски, брате. Да, на киевска Русија, нели? Pa, mislim, u to vreme da mu je neko rekao da je Ukrajinac, on bi verovatno ga ubio na licu mesta. Pa dobro, Ukrajina, Ukrajinci sami od zbor, neli? To je bio geografski pojam. Така е. Geografski pojam je bio. A onda, ja mislim, Petar Veliki nije bio, po meni nije bio veliki car, mislim, on je dosta negativnog uradio. Čak ima ona teorija da kad se vratio da to nije bio taj, mislim, ima takva teorija, da su poturili nekoga drugoga i tako dalje. Aleksandar II je veliki car. Mislim, da. On je veliki car i po tome što je u stvari, ovde, ja to stalno pričam, meni je to baš interesantan deo istorije, on je omogućio Lincolnu da stvori Sjedinjene Američke Države. Da, su Aljaska i така. Jeste, mislim, baš ono, to je taj period vremena i u stvari... Не го памтиме по Алjaска, меѓутоа не го памтиме по освојувањето на Сибир, бидејќи главните напредоци на Русија ги прави тој кон Сибир. To sa Aljaskom je deo velikog prijateljstva sa Lincolnom, mislim, jer kad je američka revolucija je borba protiv Engleza i Francuza, u stvari, u suštini. I kad je engleska i francuska vojska htjela da interveniše vojno u korist juga, Aleksandar je poslao rusku flotu koja je blokirala sve velike luke.
i spaso praktično Lincolna. Transsibirsku železnicu su posle napravili američki inženjeri. Praktično, to je ta kooperacija Rusije i Sjedinjene Američke Države potpuno englesko carstvo bacilo u zasenak. Jer ono što je najinteresantnije, Nemačka je tad bila saveznik i Rusije i Amerike. I to je u stvari ovo što se sad pokušava, je da se baš razbije ta osovina. Ta osovina koja je svašta donela dobro svetu. Znači, ta druga polovina, recimo, 19. veka je period velikog napretka čovečanstva. Mislim, baš velikog napretka čovečanstva. Prave se pruge, recimo, japanske pruge su napravili američki inženjeri, jel tako? Carinska unija koja je dovela do stvaranja Nemačke. Znači, taj period istorije, onda su ubili Lincolna, stvari su krenule u nekom drugom pravcu, onda je došla Oktobarska revolucija, sad već znamo ko je to finansirao. На край американците влагаат во Првата светска војна од кога излегуваат русите. Jeste. Значи, тоа е факт кој ние често го занемеруваме или не го зееме во нашите анализи. Америка не е дел на Првата светска војна. Не. И тука нели го постојаме прашањето, ако е сега Трета светска војна, така? А ние знаеме како помина државите кои почна Првата светска војна и Втората светска војна. Австро-Унгарија се распадна, а е држава која почна поради Фердинанд Сараево и така натаму, Гаврило Принцип, Првата светска војна. Германија помина низ еден процес на поделба на две држави, Источна и Западна Германија, па процесот на обединување почна со паѓање на Берлинскиот зид и на комунизмот. И ако сега Русија и Украина на почетокот на Трета светска војна ќе заврши ли Русија како Австро-Унгарија или како Германија, или вие мислите дека Америка е почнува Третата светска војна, па Америка ќе заврши како Германија и како Австро-Унгарија? Pa ja dosta dugo pratim, postoji Hazin, ruski ekonomista, verovatno ga i ti pratiš, i on je još davno napisao da će Sjedinjene Američke Države da se raspadnu na nekoliko celina, zato što su oni u ovom trenutku, Amerika čini mi se najviše doživlja, Evropska unija naravno, dobro, Evropska unija je malo protivprirodna formacija. Već neki formirani narodi sa nekim kulturnim obrazcem svojim sopstvenim, pa su svi zajedno, pa kakve sad veze imaju Grci i Portugalci, ne znam, ili Finci i Portugalci, mislim, kakve veze imaju zajedničke, nikakve, ali tako. I onda, dokle bila ekonomska, to je bilo okej. Onog momenta kad su počeli ideološki da pokušavaju da ih objedine, počeli su problemi, ali tako, da u stvari suverenitet država ograničavaju. Ali Sjedinjene Američke Države su meni sad interesantne zato što se tamo, tu su stvarno praktično dve vrste država. Mislim, te demokratske i republikanske, one se stvarno ponašaju kao da nisu u sastavu iste zemlje. Meni su bili neki ljudi, slučajno pre neki dan, naši ljudi koji su tu došli iz Teksasa. Teksas apsolutno ne poštuje nikakva naređenja federalne vlasti, Bajdenove administracije, nikakve. Oni prave zid, svoj sopstveni. Добро, и во однос на короната ние тоа го гледавме. Isto, potpuno. Ако во Њујорк имавме рестриктивни мерки, на Флорида или на некој други Нема места, ништо. не се почува. Evo, trenutno je New York ponovo vratio maske u metro, recimo, na primjer. Тоа се A u Teksasu nema nikakvih mera. Onda, najinteresantnije, meni je najinteresantnije ovo što se događa oko abortusa, u stvari, ovih zakona oko abortusa. Zato što je to, meni je to interesantno, zato što prvo ta odluka Vrhovnog suda Amerike koju neko kao slučajno je procurila, nema nikakvo procurivanja, mislim sve namerno, je li tako, da je Vrhovni sud Amerike ukinuo pravo, ovo što je sad u Americi u federalnom, države drugačije to regulišu, a to je pravo pobačaja do rođenja deteta. Da ti možeš dete, bukvalno dan pre rođenja, možeš da izvršiš abortus i da ubiješ dete. Što je, meni je nenormalno to potpuno. I odjednom Vrhovni sud saopštava da će ukinuti to pravo i da će vratiti kao što je bilo i kao što je kod nas, medicinski abortus, mislim, posle određenog perioda vremena, 10-12 nedelja, da kažem, namerni abortus, je li tako? I to je zelo strahovito uzbuđenje u američkoj javnosti. Pa pazi, predstavnici američke administracije, ova Pelosi, znači spiker parlamenta, kongresa, je li tako, poziva demonstrante da demonstriraju ispred kuća sudija Vrhovnog suda, da izvrše pritisak na njih da to promene. Znači, jednostavno, Amerika se sad potpuno podelila po svemu. Ova ekipa jedna koja je republikanska, koja nije mnogo homogena. I Trumpu tu priznajem, on nije mnogo uradio ono što je trebalo sve, on ipak deo establishmenta, ali je republikanska stranka nije tako čvrsta kao demokrate. Demokratke su stranke. Oni su svi zajedno, kako bi rekli. Republikanci ne, republikanci to je jedna priča šarena grupa, ima puno ti koji ne vole Trumpa, republikanci, jel tako, mislim, koji mrze Trumpa, ali Trump je sad uspeo
praktično, evo svi ovi koji se sad nominuju, oni u novembru imaju ove izbore. Među izbori što ga narekovat, neli? To su jako važni izbori i po svim prognozama će demokrate loše da prođu. I oni će verovatno probati da ponovo vrate koronu da bi opet moglo da se glasa kao što se glasalo. Znači još jedna tura na koronu. Još jedna tura. I tako ja shvatam ove priče da na jesen je moguće da se ponovo pojavi korona, zato što u suštini sve ankete pokazuju da će izgubiti i Senat i Kongres, a predsjednik koji nema ni Senat ni Kongres, bez obzira što je predsjednički sistem, nema baš mnogo mogućnosti. Tako da već imaš tu, ja kažem ovome, baš da se vratim na to, kažem, hoće vi da se izdvojite iz Teksasa, iz Amerike, jer Teksas je jedinstven po tome što je Teksas ušao u Sjedinjene Američke Države potpisivanjem ugovora. Dogovor su Amerika. Jest. Amerika pravi dogovor su Teksas, da Teksas stane del nam i imati pravo, ili privilegije. Ali to znači da mogu i da izađu. Tako je. Mislim, a on kaže, nema potrebe, mi smo već samostalna država. Tim rečima, kaže čovjek. Pa ima svoji predstavništva u zapadne Evrope, ima svoje zname i tako na tomu. Teksas je pretekao Kaliforniju. Kalifornija je nekad bila 7. industrijska sila sveta, sad je Teksas umjesto nje. Mislim neka 6. je Teksas. Da, i svi se doseljavaju u Teksas. Ja znam za ove naše, oni beže iz Čikaga, New Yorka, ono tradicionalno Srbiju u Čikagu. Svi prodaju sve što imaju i beže u Teksasu, na Floridu isto jako mnogo odlaze, zato što je tamo taj da kažem, slobodni su ljudi. I to je ta priča i to se vidi naročito po pitanju LGBT agente. Meni je to bilo interesantno, kad je Florida donela zakon o abortusu ovakav, kakav je Vrhovni sud sad potvrdio, onda se pojavilo Disney. Pazi, korporacija Disney koja se bavi crtanim filmovima za decu, je li tako? Direktorka Disneya je rekla da je to nedopustivo, da abortus mora da bude, to je pravo žena i tako dalje, a onda je išla dalje i rekla je da ona ima jedno transgender dete, jedno panseksualno dete, ja sam morao pogledam šta je panseksualno dete, ne znam šta je to. Panseksualno dete je dete koje nema nikakve seksualne orijentacije i preferencije, znači sve. Komu ide? Sve. A onda je rekla da će Disney da snima filmove od sad crtane u kojima je najmanje 50% likova su LGBT. I to je bilo glupo, zato što je došlo do toga da je Florida njima ukinula sankcije, ove subvencije koje su imali za park na Floridi, je li tako? Akcije Disneya su pale u bescenje i Disney je praktično bankrotirao, mislim, posle toga. Što pokazuje tu duboku podelu američkog društva, tako duboka podela, ne znam kako može da se prevaziđe. Zato što obe strane su baš do kraja rešene da isteraju svoju priču. Znači, ovi liberali, ovi levičari, demokratska stranka, oni su vrlo agresivni, je li tako? Ova druga strana će tek da postane, čini mi se, ona se radikalizuje, ne znam kako to može se pomeri. Jedna država tako duboko podeljena i njima je sad, meni je, pošto pratim to što se događa u Americi, oni su sad otprilike potpuno isto kao kad je bila korona. Znači, države korona mere i političari koji podržavaju, sad podržavaju Ukrajinu, a ova druga strana u stvari podržava Rusiju. Dobro, prosim, spomnахме за Европа, ке привршуваме нели со разговорот, спомнахме Европа. После паѓање на Берлинскиот зид, се сметаше дека со нафта и со природен газ од Русија, дека и со возможно на Русија да биде составен дел на европскиот континент, на Европа и дека сега американците прават одредени анализи дека тоа било погрешна проценка, дека Русија во еден временски период, избирајќи помеѓу економска и политичка соработка со Европа, сватила дека природниот газ и нафтата, наместо да ги користи за економска соработка, ги користи за политичко оценување или за политичок притисок врз Европа. И дека Америка и НАТО треба, односно Европа и НАТО треба драматично да ја сменат својата стратегија во однос на Русија. Они донесо големи буџети, кои во наредни 3, 4 или 5 години до 2030 година ќе направат Европа да не биде зависна од руски газ и од руска нафта. Па дури еден голем дел на руски аналитичари велеа дека рускиот природен газ и руската нафта се многу поефикасни од руските мигови. Тоа кажува и тука во Белград и на Балканот и така натаму. Следува еден процес на едно драматично, да навистина во моментот се зависни од рускиот газ, да во моментот се зависни од руската нафта, меѓутоа ние не го потенцираме фактот дека Катар има 4 до 6 пати поголем извоз на природен газ во споредба со Русија, значи Пакистан, Индија, Кина, тоа се све преку Катар. Најголемите наоѓалишта на природен газ во светот се наоѓаат островче или територија која делат Катар и Иран.
и дека проблемот на војната во Сирија да се спречи катарскиот гасовод да помине преку таа територија до Европа. Значи, некој однапред 10 години гледал што ќе се случи и кај ќе се случи, дури пред 2014 година што беше што ќе се случи со Европа и со Русија. Секогаш веле дека американците влегуваат во војна за да го спречат и улогата на Полска, нели што спомнуваме и на Украина е да биде спречено спојувањето на Германија и на Русија, бидејќи тоа е нешто што најмногу се плашат американците. Да. Pa Biden rekao pre 3 nedelje, rekao da je strateški cilj ispunjen, Severni tok je onemogućen 2, a kaže i 1 treba da prestane da funkcioniše. Znači to treba da bude eliminirano. Pa kaže predsjednik Amerike, to kaže u sred Nemačke, mislim, ili tako, na sastanku s nemačkim kancelarom, to potvrđuje, a to je samoubistvo nemačke privrede, ili tako. Ja sam dosta dugo pratio onoga Williama Engdala i on je napisao onu knjigu. Дори војната почнува во Украина, сигурно ќе се памтите мислата, почнува по пензионирањето на Ангела Меркел. Jeste. Znači, mnogo ljude smeta da ima i tamo Angela Merkel je držala taj odnos prema Rusima koji je retorički možda bio oštar, ali u praksi nije bio. Mislim, na kraju ona je izdržala sve te pritiske i završili su Severni tok. Bilo je svakojakih ometanja. To je всушност парадигма. Гледате, Путин службува во Германија во Дрезден, Ангела Меркел од Источна Германија, кој одлично говори руски, и тоа покажуваше како Европа ќе се менува и би функционирала. Angelina istorija je baš čudna, mislim. Hamburg, tatko, mislim, ona se iselila u istočnu Nemačku, mislim, tako, otac je bio protestantski sveštenik. I tako, taj koji usvojio u stvari, pošto ona je usvojena, mislim, i tako. Svašta se oko nje pričalo ovoga. Ona je meni interesantna ličnost zato što se ona čudno pojavila. Ja sam živeo u Nemačkoj kada je ona postala ministarka. I bila je ministarka ekologije, u vladi Kola. Pričalo se da imaju neke, da kako bi rekao, emotivno drugačije vrste veza. Deteto na kolu ili devojkata na kolu. Da, tako su je zvali, mislim, ona je bila mlada, 30 i nešto godina, imala Kol je bio velika ličnost, mislim, mada nama nije bio naklonjen, mislim, to je drugi deo priče, ali je bio veliki državnik, jel tako? I onda je ona odlično govorila ruski, uvek se pričala ta priča da ruska obaveštena služba ima neke fajlove, da je ona radila za Štazi, za istočnu Nemačku i taj njen otac, pastor, koji je bio njen očuh u stvari. Tako da je ona bila interesantna osoba, ali je meni ovo, kažem, ovo sam počeo pričam, ja sam čitao davno tu knjigu onog Williama Engdala, Naftni ratovi. I u stvari sve se vodi oko toga kuda će prođe nafta i gas. Jer prema sadašnjoj situaciji u svetskoj, gas je najefikasnije i to je interesantna priča o zelenoj energiji. Gas je zelena energija. Ona je vrlo čista energija. Praktično ništa, mislim, skoro da nema ništa. Jedino azerbejdžanski gas, mislim, da ima neke nečistoće pri sagorevanju. A najveće svetsko nalazište gasa je kod Katara, ali tako, ovo što je sad otkriveno. Skoro mi je bio dečko koji je živeo u Kataru, nisam znao da su oni Iranci, da oni nisu Arapi. Znači da Katar je najvećim delom, mislim, oni su praktično i kulturološki vezani za Iran i zato je Katar prvi istupio kad je bio rat u Siriji, jel tako, kad je bio veliki sukob sa Saudijskom Arabijom. Meni je bilo to interesantno, ne znamo dovoljno o tom delu sveta, ali je problem transporta u stvari. Всушност Иран, Сирија и дел на Либан, тој шиитски дел, тие сака да направат еден шиитски берлински зид и без да се даде нивно зелено светло, не може ниту еден газ да помине преку таа територија. А при томе под контролом Русија и Кина. Велики сила. Тука е целата... To je potpuna, jer suštinski, ja sam pričao sa tim nekim ljudima koje znam, taj problem sa tim tečnim gasom je u stvari transport, mislim. To je strašno skupo. Ако американците, да речеме, или турците победеа во Сирија, тогаш сирискиот, односно катарскиот гасовод ќе стигнеше до Европа. Русите веќе ќе беа маргинализирани. Русите влегуваат војна во Сирија, кога почна да се гради или се најави дека ќе се гради тој катарски гасовод и тука се тие сериозни, драматични тектонски поместувања. Ovaj američki tečni gas je 3 put skuplji od ruskog. Mislim, plus treba da... Pa ja se sećaš... Stigna сега во Александрополис. Kad su... Ma dobro, to su Hrvati teli ja prave na terminal za LNG. Ovo Amerikanci da go pravят, Vučić беше, ili naša premijer, pa su odustali $700 miliona, samo terminal košta da se... Или германците сега најавува дека во наредни 2 години ќе направат неколку терминали. Pa jeste, ali od koji para? Mislim, oni su već naštampali pare, znaš, ovoga. Pa da, naštampa pare su koronata, zato inflacijata сега... Pa jeste, ali kako je rekla ova Bugarka Kristalina, ova direktorka Svetske banke. Šta je rekla? Rekla je, ko dečaci smo se zaigrali i naštampali smo toliko novca, sve će da pukne. Na MMF, na Međunarodni monetarni fond. Da, Međunarodni monetarni fond. Znači,
Znači, jednostavno, to je pitanje koliko će da izdrže. Zato ja mislim da Rusima sad odgovara ovo da traje. Jer u stvari, u suštini, njima je super. Mislim, to... Mislite da im odgovara? Znate, za 1 ili 2 godine Evropa je da mnogo pomalku zavisna od ruski gas i od ruska nafta. To ćemo tek da vidimo, to je tako priča. Su rekli da će prekinu da kupuju, pa sad svi kupuju, mislim, za ruku. Dobro, nafta kupuje, co gas gore dole veke na malo. Gas teče preko, Bog te pita kako teče. Ne bi se iznenadio da teče i severnim tokom, jednim i dva. Pa dobro, tečeš i u Bosni i Hercegovini. Jeste. Vojuva Bosanci, Hrvati i Srbija, nafta i gas. Ono što sam ja naučio gledajući ovde, pare ne poznaju prepreke, znaš, mislim. To deklarativno... Nema miris i boja pare. Nema, to što političari pričaju, znaš, mislim, veliki novac ima. Pa evo, kažem, sad Amerikanci su ponudili Venecueli da se pomire. Zašto? Zbog nafte, je li tako? Venecuelanske nafte. 1/3. Ljudi ovde slabo znaju kod nas da je 22% američkog benzina je ruski benzin. Zato što je ruska petrohemijska, da li Gazprom, mislim da nije Gazprom, nego neka njihova firma, je vlasnik venecuelanskih izvora nafte. 30 i nešto posto rafinerija u Americi koriste naftu iz Venecuele. Prema tome, najveći pojedinačni snabdevač američkog tržišta gorivom su Rusi. Ja sam bio u Vašingtonu i vidio sam Lukoilovu pumpu u sred Vašingtona, veliki. Da, Lukoil i kotira na njujorška berza. Tako je. Prema tome, ta priča i sad ti imaš tu priču. Alek Perov podnes ostavka, prvi čovjek na Lukoil, pоради tije причини, нели, ko počne vojnata v Ukrajina, odnosno agresijata v Ukrajina. Tako da, pare su pare, mislim, nema tu neke... Американци да сега треба да избират дали, ако влезат во истиснување на Русија, ти треба да се договорат со една од трите авторитарни држави. Едниот е Иран, втората е Саудиска Арабија, koje pokažuju znacи na spojuvanje blisko со Москва, а на дистанцирање поради Катар, поради сите овие други работи од Америка, и третата е Венецуела. Значи, вие мора да прогледате или да замижите на авторитарното владење таму овие три држави, ако сакате Русија да истиснете. Evo, kaže... Од теренот. Pazi sad, oni šalje kod Madura u Venecuelu, Biden šalje predstavnika, oni priznaju Gvaida. Na najvisoko nivo. Da, ali oni priznaju Gvaida kao predsjednika. Pušten je to i niz voda. Ali zvanično i dalje je on predsjednik Venecuele, pa što idu kod Gvaida? Završeno je to. Nego ke go Trumpa, kako će kao Trumpa, to je kumot na Putin zove za Azov. Da, meni je to... Ta mi je priča baš interesantna zato što ne pošalju oni zvanično, Evropska unija i Amerika priznaju Gvaida kao predsjednika. Mislim, oni ne priznaju Madura, ali ovaj drži kontrolu nad naftom. Tako je. Najgolemite neugelišta. To je najveći svetski izvoznik nafte, je li tako? Bez konkurencije. Ke frlat li atomska bomba jednite ili drugi? Ne, to nije uopšte opcija, nije to. To je priča za malu decu, mislim, to da se plaši. I Putin je podgrevaš od Afrika, znaje. Pa dobro, znaš, to tako, uvijek imaš neki, moraš da objasniš zašto se sve nastavlja na ovaj način, znaš, mislim. Zato što, recimo, Zapad ima taj problem, oni kao pomažu Ukrajinu, ali neće se mešaju, mislim, mešanje bi već bilo ozbiljan rat, ali tako, mislim. To je Treta svjetska vojna, mislim sad. To niko neće i onda, u stvari, u suštini, meni je ta priča oko Ukrajine tužna, evo, juče je Zelenski dao Poljacima specijalni status unutar Ukrajine, kao Poljacima. Znači, oni imaju, ne znam, nemaju više granice, Poljaci prelaze, čak se priča će Poljska armija da uđe, da... Pa dobro, to je delna zapadna Ukrajina. Pa jeste, pa i bilo u sastavu Poljske, to skoro bilo u sastavu Poljske i žive Poljaci. To Putin го кажа, нели, деловите кои Русија или Советскиот сојуз ги зема Втората светска војна, Ленин и Сталин. Ali идеологија има поклонето. Воведот војната, тоа е всушност. Par dana pre ovog rata u Ukrajini je Lavrov bio u Poljskoj, nekoliko dana ranije. I rekao da je ovo revolucionarni trenutak i da će redefinisati poljsko-ruske odnose, dolazi novi period potpuno, mislim, 5-6 dana ranije. Нама драматичен е. Та фрустрација на пољаците од русите е драматична. Пољаците пред 2 или 3 века има влезено во Москва, нели? Јесте. Дури трети, па и русите има влезено таму. Некаде пред 1 или 2 века Варшава беше трети или четврти по големина град во руската, како да ја наречем, федерација. Одеса, Варшава, Kijev i Sankt Petersburg i Moskva, tije bija 4 grada. Poljaci imaju taj neki problem pa i Bžežinski i tako na tomu Ivan Pavle II, Papa Tarušaj. Oni imaju patološku mržnju prema Rusima. Da, se soglasom. Baš patološku mržnju prema Rusima, ali Poljaci, moram da priznam, i sa drugim susedima ne stoje baš najbolje. Nisu Germanci, sa Nemcima isto imaju loše odnose, znaš. Meni su Poljaci interesantni kao veliki narod koji nekako nikad nema dobre lidere. Znaš, nikad nema neke strategije da im kaže šta. A ima Nobelovci, ima katolička crkva i sve. Ja mislim da je ovo sad trenutno, pazi, oni su, ne zna se s kim su u lošim odnosima, da li s Nemcima, da li sa Rusima.
Mislim, je li tako? Mislim, oni su bili baš direktno u sukobu s Nemcima sad. Pa некои ги прави да бидат во лоши односи со... Pa Sjedinjene Američke Države, Amerikanci. Ви имате сега амбасадор Кристофер Хил, кој беше во Македонија, Yes. после Македонија замина во Полска. Во времето на Александар Квашневски, пољаците ги прават најголемите купување на оружје од Америка и тогаш е она флоскула на американската надворешна политика дека Полска ќе биде лидер на новата Европа. Jeste. Тоа беше пред 10-15 Jeste, години. Poljaci su baš se ponašaju kao da su im Amerikanci najbolji prijatelji. Така е. I sve što rade, rade sa Amerikancima. Evo, sa Nemcima nema nikakve saradnje, ali tako, mislim, sa Rusima već, mislim, to je baš onako patološka mržnja, ali, mislim, nisam baš siguran da li im je dobra orijentacija, mislim, znaš, zato što, pazi, Rusi su najveći evropski narod, je li tako, kao brojčano, mislim, kao narod. Колку? Mislim, 8-9 временски зони е. tako, mislim, jedna ogromna zemlja, 100 i nešto miliona, ali tako, 140, 50, koliko ima? 140-150. 150 miliona stanovnika, znači jedna respektabilna zemlja, znaš. Им фалат 100 милиона да бидат суперсила, така велат. Тако е. Им фалат 100 милиона. A, pa dobro, sad svaki put, evo kako Nešto je fali. Putin, malo Nešto malo fali. dobio po par miliona. Да, малце Грузија, малце Украина, Jeste, malo ovde, malo onde, znaš. Ерменија и така натаму. Pa u Ukrajini je ovo, ima skoro 18 miliona ovih Rusa koji, mislim, praktično, znaš. Ali, hoću kažem, to je jedna velika zemlja, respektabilna. Фалат тие 5 милиона украински. Tako je. Во секоја војна, во секоја, мислам, sad да збориме. I Rusi imaju te svoje periode kao i te sve nacije, ono, malo padnu, malo porastu, ali čim porastu oni dobiju isto imperijalni karakter, ali tako, mislim, a imperijalni karakter će nalagati da se spoje sa Nemcima. Jer to je u stvari neprekidna, konstantna, ja bih rekao, engleske politike. Englezi su u stvari Amerikanci kao izvršioci engleske politike, jeste to ne dozvoliti da se pomira Sloveniji i Nemci. Jer Engleska postaje beznačajna u tom Да, slučaju. тога се најголемите две во наводници племиња во Европа. Бијќи конфликтите биле меѓу германите и словените, или постојано да ги Ali uvek подгревате. su nekako Englezi stali u osnovi. Mislim, nekako uvek su Bo oni bili pozadina. inspiratori toga, znaš. Meni je to interesantno, znaš, mislim, Drugi svetski rat je baš bio to, u stvari, u suštini. Ima mnogo dokaza da su Englezi finansirali Hitlera. Па и најголемите жртви. Yes. 20-30 милиони на едната страна, 10-15 милиони на втората страна, тоа се веќе суштината на Втората светска војна. Englezi su imali 158.000 poginulih u Drugom svetskom ratu. Taj sam podatak zvanično nisam mogao da verujem. Znači, imperija koja se pružala, ali tako, mislim, kako beše, imperija da sunce nikad ne zalazi, Da. poginulo 150 i nešto hiljada ljudi za ceo Drugi svetski rat. Znači, neverovatno male žrtve. A Nemci 10 miliona izgubili, Rusi 20 miliona, je li tako? Poljaci su izgubili 6-7 miliona ljudi, je li tako? Така. Znači, mi izgubili milion ljudi skoro, mislim. Znači, ove, kako bi rekao, oni su uvek tako nekako tu i uvek su po strani, ostrvo su. Međutim, sad čini mi se da je priča mnogo dramatičnija za njih. Mislim da Engleska baš imaće ozbiljne probleme. Oni su, naravno, kad sam vidio da su izašli, meni je sve bilo jasno. Kad je bio Brexit, tu je sve bilo jasno. Mislim, ko se malo razume u Дури и geopolitiku... Лавров и ова Захарова ги дефинират енглезите дека се главните, логистика, што ја дават на Украина, па Борис Џонсон се прошета низ Киев Jeste. како рок звезда, беше дочекан се низ улици, така натаму и така. On je interesantan lik. Evo sad je imao, ne znam kako će se završiti ova Partygate njegova, ovo što su ga slikali na tim žurkama, nešto šmrko kokain. Korona, da. I tako dalje. On je interesantan meni lik zato što je on u stvari čovjek koji stvarno ništa ne zna da radi, ali dobro, pretpostavljam da je on samo zaštitno lice, on je PR tih koji По тие што не знаат што да прават, станат политичари. Naravno. Нели? Mislim, i on je čak interesantan, mislim, i dobar je zato što je beznačajan. Mislim, ja volim te beznačajne likove koji daju tek neke velike izjave, oni će da zarate sa Rusijom, mislim. To je smešno, mislim, engleska vojna moć ne postoji. Njihova moć je ta moć, inspiratorna moć, mislim, te službe njihove koje to Тоа е rade. една колективна меморија за дипломатија. Jeste. Гледате, што фали сега во Европска унија, кај што Европска унија не може да ги реши Prva клучните obaveštajna проблеми. služba u 17. veku je formirana engleska bila. Oni su tad iskoristili ove rabina iz Rotterdama, tu su mrežu tih oni su uvek, ta jevrejska zajednica je imala dobru obaveštajnu mrežu, su s njima povezali i napravili sve. Ja sam sad gledao, Engleska ima 8 fregata, 6 su neupotrebljive, ne mogu da plove. Mislim, imaju 100-ak aviona, mislim, njihova vojna moć je jako mala, mislim, oni se ponašaju i dalje kao imperija, imaju jedan nosač aviona, mislim, suštinski, vojno su oni beznačajni potpuno. Oni Ameriku isturaju kao svog nekoga, kako bi rekao, delegiraju Amerikance, ali engleska vojna moć je veoma mala, ovoga, međutim, ono što njima ozbiljna opasnost,
nije ova priča vojna koja je ovoga, nego pad Citya londonskog. Jer suštinski postoji opasnost, tako im sad isklizne zlato, jer cena zlata raste nenormalno, najveće rezerve zlata ima Kina i Rusija, tako, i cena zlata je, mislim, zlato je skočilo duplo, ali kažu to je ništa u stvari, jer cenu zlata odlećuje berza u Londonu. Znači, sva ta financija, taj londonski City koji je eksteritorijalni, nekad sam prvi put bio u Londonu, nisam razumeo šta to znači City of London, mislim, to zar nije zgrada ovoga, u stvari tih par blokova zgrada koji su eksteritorijalni. Znači, pa engleska policija tu ne sme da uđe u centru Londona, gde se u stvari nalaze najveće korporacije, ta finansijska moć, to ako se sruši, to će srušiti Englesku. Neće srušiti nikakve atomske bombe, a ovo što Putin priča, jedan sarmat, mislim, nije to baš tako jednostavno, mislim. Uvijek jedan sarmat tamo, jedan sarmat vamo. Pa jeste, dobro, ali on ima i neke nuklearne bojeve glave. Mislim, nije to baš tako, mislim, meni se sviđa što se oni plaše Putina, to mi se sviđa, ali inače nije to realna priča, mislim. To je više u svrhu da im objasni šta se događa, ali realno ono što se događa, što je najopasnije za Zapad, jeste pad dolara, u stvari, pad finansijske moći. Jednostavno, ono čime su oni kontrolisali svet kreditima, zaduživanjem i tako dalje, jer je realna priča kad ti jednoj maloj zemlji kažeš mi ćemo se srušit ćemo ti valutu, jel tako, mislim, biće haos, videli smo u Grčkoj recimo šta su uspeli da urade, jel tako, one scene da oni plaču, ne mogu podignu pare s bankomata. 5 ili 6 godina ne može da se vrati od Grcite ovo. No, ono je pitanje kada će ikada se vrate, mislim, to je veliko pitanje. Ja kad sam gledao onaj film o Varoufakisu, ako si gledao, tu je prikazana sva ta, kako izgleda taj establishment, tako da je Evropske unije. To je ministar za finansije, koji su sistem go otvorili na kraj sistem. Oni su njega baš na kraju prešli, što bi rekli. Brutalno, mislim, znaš, ovoga, nikakvi dogovori ni tako dalje, ima da radite šta mi kažemo. E sad odjednom, ako se pojavljuju neke zemlje, to kao što su Kina, Rusija, na kraju mi smo u Srbiji to videli. Ne možeš da dobiješ kredit od Zapada, možeš da dobiješ kredit za autoput od Kine ili za nešto drugo, ali tako? I Hrvati to vidi. I Hrvati isto. Ova pruga što od Budimpešta do Solun dole ili do Atina. To prave Kinezi i Rusi. Pa da, vladite pajat, ne znam. Tako. Problemite navladite se okolo to. To mi je priča jedan ekonomista kako su Kinezi opet na neki način nasankali ove zapadnjake. Jer su oni izgleda za kredite te uzimali kod zapadnih banaka, ove kredite koje za taj njihovu inicijativu i da stavljali one američke obveznice državne. Što ga imate? Koji imaju. I u stvari su se razdužili, mislim, suštinski su smanjili količinu obveznica. A geopolitički? Geopolitički dobili uticaj, a ovi su veliko je pitanje da li će moći naplate te obveznice po tom kursu ako dođe. Pošto se nivni, kako šta? Da, baš su imali te neke. Oni su isprobali, isto kao što i Putin ovo sa sankcijama uspeo, mislim, recimo, to je meni potpuno bizarno da se British Petroleum povuče iz... Da se otkaže. Mislim, se otkažu od sopstvenost, od kapitala, od profita, od... 20% su imali vrednosti Gazproma, mislim. Po nekoj procenki duri do 30 su razni mali akcioneri, što se veli. Odmah su se pravili Kinezi i Indusi koji su rekli će kupiti taj deo. Da, tako je. To je, ali ja mislim, bila je pogrešna strategija, oni su računali da će rublja da pukne skroz, da će Rusija da kao država da onaj default, što oni zovu, da bankrotira u stvari u suštini i da će onda u tom haosu uspeti da to otkupe nazad po nekoj nižoj ceni, možda čak i više. Vidiš, nije se to dogodilo se potpuno obrnuto. U stvari, u suštini, ruska ekonomija ojačala. Mislim, što je meni interesantna priča, pošto mi smo stalno pričali, Rusi samo prodaju naftu i gas, pa se ispostavili ima tu i pšenice, tako? Pa ima i paladijuma, pa nikla, pa ima svašta tu, mislim, od toga. Pretežno se surovine, znajte, profesori, tukaj ne li ona dilema, da li supersila može da bide, jedna država da bide supersila, ako je bazira svoja ta mok samo na surovini, gas, nafta, vidiš, Rusi su meni interesantni, znači, niko ne može da napravi takvu raketu ko Rusi, je li tako? Da, međutim, čipovi koristati od Južna Koreja i od Tajvan. Slažem se, ali sad su počeli svoje da prave čipove. No to treba vreme. Ali ne mogu peglu da naprave. A onda posle sam razmišljao u stvari što da prave peglu. Peglu će naprave Vijetnamci, Kinezi, razumeš ovoga. I to je jeftino. Kaj naprave. Pa će ti da prodaš recimo S-400 ili S-500 će prodaš za $100 miliona, pa će kupiš pegli. Pa imaš 200 godini pegli. Znaš, jer u stvari to je ono što su radili Amerikanci, on tebi izveze jedan superkompjuter, mislim, a ti otplaćuješ u nafti, recimo. Mislim, mali broj ljudi zna kako je Brazil upao u probleme. Oni su im napravili onu najveću branu na svetu za struju i dogovorili se da im otplaćuju strujom, pa su oborili cenu struje.
I ovi su postali dužni, mislim, 40 milijardi dolara, odjednom na 120 milijardi dolara skočio dug, manipulacijama, kursom i tako dalje. Znaš, to je ta priča kako su oni do sad vladali svetom, međutim, to sad očigledno ne funkcioniše. Evo, pomenuo se Saudijsku Arabiju, Kini prodaju za kinesku valutu, ne za dolare, naftu. Дори имаше, нели, пишување во западните медиуми дека принцот на Саудиска Арабија не кренал телефон. Nije teo da prihvati telefonski poziv Biden. Znači, Што веќе е драматично, нова ситуација, ако британците и американците биле главни спонзори и конфликтот со Израел бил секош околу Саудиска Арабија, како тоа ќе се однесе, сега тој не крива телефон. a kad je bio Trump, sećaš se onaj globus, Па и zaklinjanje. изетот на Трамп, нели, доби Jeste. сериозни бизниси тамо, беше вклучен на највисоко ниво и така. A on je inače Jevrein, mislim, to je interesantno. Znači, Kušner je Jevrein, ali je radio posao sa Sovjetskom Arabijom. Geopolitika se toliko promenila da će biti baš teško shvatiti ko je s kim i ko je protiv koga, ali nekako svi su protiv ovog američkog sistema. Malo su dozlogradili izgleda svetu sa tim ratovima, ponašanjem kao super sila, znaš. Jednostavno, većini ljudi malo su postale sileđe, znaš. Mislim, pa Libija, pa Irak, pa Sirija, pa mislim, mnogo bre tih ratova bilo u posljednje vreme. Pa i na kraju mi smo ovde imali, mi smo u Srbiji imali direktno iskustvo s njima. Vi indirektno, mislim, jel tako? Ali suštinski zna se način ponašanja američkih ambasadora. Ja sam to rekao pre 10 godina, da mi nemamo nikad predsjednika, nego imamo američkog ambasadora, koji je u stvari predsjednik Srbije, pa imamo ove koji su mi biramo, mislim, ali u suštini politika je tako koju kaže američki ambasador, tako. Međutim, nije više tako. Evo sad vidiš da nije više tako. Prvi put posle dužeg vremena nije tako. Znači, oni izričito nešto traže, a mi ne ispunjavamo to što oni traže. Znači, promenilo se, sve se me... Mi smo ovde na Balkanu mali, ja lično mislim da ne treba se petljamo u te sukobe veliki. Mislim, meni je mnogo drago, evo, konkretno sa Makedonijom, mi smo održali taj neki bratski odnos, mislim, stvarno nikad nismo imali nikakve sukobe, ja što pamtim, nismo imali nikakve sukobe, lepo i taj sukob oko crkve što se završio, kako se završio lepo. Ja volim, ne znam to, mislim, nisam stručnjak za to, ne znam to kanonski, ne bi se petljio u to kanonski, ko je tu bio u pravu, ko nije bio u pravu, ali je lepo da su se pomirili. Дали е на крај битно кој е во право? Сите се во право. Кога вие ги слушате едните и другите, тие се сите у право, а има конфликти кои ги закрвуваат односите. Malo nas ima i treba da se pomirimo, eto, to je moje lično mišljenje, znaš. Последно питање. Вие сте голем љубител на Никола Тесла. Сум гледал неколку ваши интервју, значи немаме време, нели вие имате обврски за тоа да го направиме. И заедно со Новак Џоковиќ имавте некоја комуникација околу делата на Тесла и така натаму. Импресивно делуваат некои Теслини производи, патување во време, одредени истражувања и така натаму и така натаму. Е дел ваше интервју на таа тема јам гледано, можеме да завршиме со тоа прашање. Во што вие верувате? Вие сте врвен доктор. Значи, вие сте врвен доктор. Секој што ќе го прашам во Белград, а што е професорот Несторовиќ, тие, значи, имаат такви зборови за фалење на вас, а вие во еден период дојдовте да бидете под знак на прашалник или на притисок да биде земена ова докторска или медицинска лиценца. Ве велат контраверзен доктор, а јас не гледам во што е таа ваша контраверза. Во што вие всушност верувате? Знаете, имав едно снимање во Сараево, во Босна и Херцеговина, таа беше асистентка на професорката по нуклеарна физика, беше забулена, беше забрадена, беше од Сребреница, велам, а во што вие верувате, како има настанато светот? Има настанато од Господ или од Аллах или не знам од кој, или има настанато со праса, како се или со судир на комети, да мо некој тел и така натаму. Така и кај вас. Медицината се конфронтира со ова што вие го верувате или вие што го говорите. По што вие де факто верувате? Ja tu uvek kažem koja medicina. Ja sam sad završio... Таа што учеле вие веројатно. A to je američka medicina, to nije, ima razne medicina. Па добро, има и руска медицина. Ima i ruska medicina, indijska medicina je odlična, iranska medicina je vrhunska medicina. Iranska? Iranska, ima izvanrednu medicinu, kineska tradicionalna medicina, ima šamanska medicina, je li tako? Ja sam upoznao neke šamane koji čuda prave. Znaš, u osnovi stoji jedna, ja mislim, suštinski sukob trenutno je između ateista i ovi ljudi koji veruju u Boga. Mislim da je to suštinski sukob trenutno. Mislite, to je suštinata? Jeste, ja mislim da je to suština, zato što vidiš, recimo mi učimo tu Darwinovu teoriju, koja je vrlo diskutabilna teorija. Ljudi misle da je to dokazano, mislim, je li tako? Mislim, tako im je objašnjeno. Međutim, u stvari, u suštini, tamo što više znamo o genetici, recimo, na primjer,
sve manje je dokazana, mislim, ona je vrlo diskutabilna. I pošto ja sam pristalica te jedne alternativne, da kažem, prosto teorije, to je neka teorija inteligentnog dizajna. Jer jednostavno, vrlo je teško zamisliti, evo samo da uzmemo naš DNK, znači našu DNK, znači naša svaka ćelija sadrži DNK. Dužina naše DNK je takva da 12 miliona puta do meseca i nazad je rastojanje u našoj ćeliji. I tu ima milijarde i milijarde informacija raznoraznih, mislim, o svemu. Kako naš sistem funkcioniše, trilioni različitih mehanizama u ćelijama, mislim. Mnogo je teško da zamisliti, a ljudi su to radili matematičke modele, da je to slučajnošću potpuno nemoguće. Znači, ovo što uči darvinizam, kao neki molekuli su se spojili, pa to počelo da funkcioniše. Mi nemamo, nigde nismo uspeli da nađemo svi ti meteoriti, sve te planete, nismo uspeli da pronađemo nijednu bakteriju živu. A ovde imate, evo, ja, ti, 12 triliona ćelija, 200 i nešto ćelijske vrste i sve funkcioniše u savršenom skladu. Pazi, na kraju, evo, ja sad imam novo kuće, pa ga gledaš kako raste, pa od ovo lično kućeta poraste kuće od 70 kila, mislim. Pa to je čudesno, je li tako, mislim. Znači, postoji ta materialistička nauka koja sve je slučajno i sve je bez ikakve svrhe. A to nekako odmah implicira da nema ni, kad nema svrhe, onda nema ni morala. Mislim, jer ako smo mi slučajno nastali, pa ćemo da umremo, pa ćemo se raspadnemo u neke molekule, pa to je sve bez veze. Onda ajde da živim sad u ovom trenutku dok sam sad živ, kada meni bude dobro. Pa sad to malo nemoralno je, malo oteti, ubiti, pa dobro, Bože moj, mislim, ali meni je dobro. Dobro, verujete vo Tesla, potovanja to niz vreme, to i taka... Vidi, mi ne znamo o njegovim patentima druga polovina života, to Goran Marjanović stalno kaže, to je odlično, tačno na polovini života. Do pola života znamo sve šta je radio, od pola života znamo samo iz intervjua novinama. Pretpostavujeme za vtorata polovina. On je to pričao novinarima, ono što sam ja uspeo da pronađem, nešto je od tih papira deklasifikovano pre nekoliko godina, ono što je sasvim sigurno jeste da je on između 1931. i 1933. od četvrte na Princetonu radio sa Einsteinom i sa tim von Neumannnom, koji su stvarno bili isto jako veliki, da kažem, naučnici, ali je Tesla vodio to sve, teoretski Einstein vodio cijela ta istraživanja, ali to je više bilo zbog sponzora i imena nego ovoga. I mi znamo da je on slao predmete u budućnost, prošlost. Na kraju ta priča onome o brodu koji su poslali, jel tako, koji se vratio, je potpuno jasna priča. Postoje slike, mogu da se nađu, ko želi može da nađe u novinama, može da nađe sliku tog broda kad se vratio iz prošlosti i budućnosti gde je već bio, gde su oni mornari se stopili, njihova molekularna struktura sa brodom. Znači, oni su se prosto stopili s brodom, kao ono kad se čaša izloži visokoj temperaturi. Posle drugog tog, prvi eksperiment je bio sa životinjama, sve su životinje uginule, drugi sa mornarima, to je bio taj USS Eldridge se zove, taj razarač, mislim, to je baš vrlo lako proveriti, ima i slike originalne iz tog perioda vremena. Tesla je odustao. On više nije teo da učestvuje u tome. Ali, ako je tačno to, a tačno je da je on, znači, 10 godina slao predmete manje, pa eto i brod jedan u budućnost, u prošlost, u onom čuvenom intervju, u poslednjem njegovom intervju, koji ja čitam neprekidno, to je oni 10 pitanja, koje je, mislim, suština sveta, ima taj njegov poslednji intervju, to treba ljudi da pročitaju. On kaže, bio sam u prošlosti, bio sam u budućnosti, to nije ništa naročito, ta tehnologija nije ništa naročito, to je tehnologija skalarnih talasa, mislim, u stvari, u suštini, onog njegovog čuvenog Teslinog kalema. I ima ta priča da kad je vidio budućnost potencijalnu, da je uništio svoje te papire. I rekao je tu čuvenu rečenicu, mislim da čovečanstvo još nije spremno za sve ovo. Suviše ovo moćno sve. Taj koji bi imao tu tehnologiju i u suštini mi taj deo njegovog života ne znamo. Znamo da su se svi trudili da dođu do papira, znamo da je nešto papira otišlo u Rusiju, da je nešto papira stiglo do Amerike, do Amerikanaca, nešto je stiglo i do Beograda, jedan deo papira je stiglo i do Beograda, Nemci su onda posle toga te papire ovde u Beogradu pronašli, Rusi kad su ušli u Beograd, prvo što su uradili su te papire jurili, znači svi traže, on je bio vanvremenski čovek, znaš, on nije pripadao ovom vremenu, veliko je pitanje šta je bio, mislim, bio je čovek sa ekstremnim, onaj ekstrasens, to kažu, čovek sa ekstremnim tim sposobnostima dobijanja informacije i meni je on interesantan kao, kako bih rekao, prahrišćanin, znači njegova ima ono, činite dobrotu, tako on kaže, do besvesti činite dobrotu, samo dobrota može da spase čovečanstvo.
I ono kad on kaže, ja ništa nisam pronašao, ja sam samo u kontaktu sa jednom visokom svešću gore, jednom vrhunskom inteligencijom, odakle dobijam sve svoje ideje i ja mogu da ih razumem, ja ne mogu da dokažem da to postoji, ali znam da postoji i osjećam je, a nisam uspeo da shvatim do kraja njenu suštinu. I to je moje shvatanje otprilike o svetu i o religioznosti. Postoji nešto, vrhovna neka inteligencija, Indijci to zovu Akaša, je li tako? To je taj neki centar svemira, centar znanja, i mi treba da se trudimo, to ne može da se dođe do toga kroz tehnologiju. Kroz to može da se dođe u stvari, ja mislim, kroz činjenje dobra. Ja stalno citiram Vladetu Jerotića, našeg pokojnog, koji je rekao proces postajanja pravoslavlja da je postaneš bolji čovjek. I to se prilično, taj moj stav i tesni stav se kosi sa postavkama zapadnog sveta, jer to je sve obrnuto kod njih. Znači, nema nikakvog Boga, nikakve vrhovne ovoga, samim tim nema morala, novac je mnogo važan i sve se vrti oko novca. To Putin go kaže pred 3 години, на негова, или 4 години, легендарно интервју, кај што објаснуваше разликата помеѓу православието на рускиот граѓанин и католичкиот модел, потрошувачкото општество и така натаму, и тоа е суштината на конфликтот кој сега се случува. I ja mislim da je to suština ovog sukoba između takozvanog, nije ovo Rusija, Ukrajina, ovaj rat, NATO pakt i Тоа што јас и вие се разликуваме со тоа што сметам дека Путин е од најбогатите луѓе во светот и дека тој припаѓа на овој западен дел, а дека рускиот народ е нешто различно, меѓутоа како да тој рускиот народ не може да без авторикратско владење да го уродеше. Ако читаш те теорije zavere, ima 3-4 Putina, znaš. Да, има некој пат 3-4. Има 3-4 Putina, ja sam razgovarao s čovekom. Но има само еден Нестороvić. Да, има само еден Нестороvić. Затоа ја сакате. Затоа ја сакате. Продолжете само да завршите. Pa, jedan čovjek koji je imao prilike, on mi je rekao da je jedan od tih Putina imao čvrst stisak ruke, ovaj drugi, kaže, prilično mek, znaš, recimo, na primjer, jer to sa dvojnicima nije ništa. Па 3-4 жени имал, може ометно, знаете. Една е многу, а со 3-4 тоа веќе. Како njemu, ja ne znam kako i sa jednom da izađem na kraj svojom. Така. Dobro. Hvala puno. Ме беше задоволство. 2 години го договаравме, на крај одлично и тоа испадна. До некоја следна прилика во Белград или во Скопје. Многу среќа, многу здравје, многу успех. Ова што го правите е феноменално. Јас само можам подршка да ви дам. Hvala ti.